ntabwo natukanye Rastafari. Okay, noneho mutuzaniye iki? Niki kintu mutuzaniye nka bande yanyu nshyashya tudasanzwe tumenyereye muri iki gihugu? No gutumwa abantu batamenyereye. Yes I. Kubera iki muririmba reggae gusa? Ni reggae music, ni Rastafari. Nicyo kitubesheje hano. Okay, ahangaha rero ndaza kubabaza ikibazo wenda iyo turebye music yo mu Rwanda kenshi reggae ahantu iri cyane cyane irimbwa n'abanyarwanda namwe murahazi. Murambwira ko muzanye iki gishyashya ku buryo mwazamura reggae kuko isa nkaho yasinziriye mu Rwanda ko n'abanyarwanda tuzori kwirimba muri iyi minsi. Mutuzaniye iki? Well, twebwe icyo tuzanye ni real. Ni feeling. Because music nibyo wiyumvamo. Music ntabwo ari bikujyamo. Music ni biguturukamo. Kubanza ukamenya uriwe. Ndashaka ko abantu bamenya abo ari bo. You know, bagabanye kubaho hanze. Umuntu nuri muri kino gisaho tubona hanze uyu mubiri. So uyu mubiri ibi ni ibyange. Fasha icupa ry'amazi. Ngiyita gute? Ndabyita icupa ryange. Fashe telefone ndahita telefone yange ariko nyiti yange imaze kugera mu maboko. Itari mu maboko iba ari telefone. Akaboko nakaboko kange. So umutwe n'umutwe wange ngewe ninde? Ibyo nibyo dushaka abantu bamenya, you know. Rastafari. Ahangaha rero